Bemensin maya waro kutlang yapi waro kipai ke konstituensi. Wong ye utia waro kut yung kut sem day maya kutlang yapi. Uma Kyrmen kertong dajit kinsai kau dong pi happen sep ai. Yo 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 so kau ada mut damang kami perlu ya Kyrmen lang. UDP Daya Tylli waro yanyam Hai dur kabo Ala waro kulang yapi Kipai ke klirat konstituensi Irtanui Dewa pura Jibara upa Kyrmen celah Uham ap deklam yei keno kiwi Yaga parhi ke UDP Daya Tylli waro yanyam